Čitajući Bibliju susrećemo se sa mnogim istorijskim događajima koji su u njoj opisani. I dok neke od njih prihvatamo bezrezervno, neke od priča djeluju skoro nevjerovatno posmatrajući ih sa svjetovne strane. Da li su ti događaji samo mit ili su stvarni istorijski događaji? Ovu misteriju ćemo pokušati da otkrijemo u ovom serijalu. Odakle da krenemo u ovoj potrazi? Postoji samo jedno mjesto gdje se većina događaja opisanih u Bibliji odigrala. Izrael. Tako smo se zaputili u Izrael da obiđemo mjesta koja su opisana u Bibliji. Time ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je Biblija mit ili istina. Qumran se nalazi zapadno od Kalijah Sedom autoputa na sjeverozapadnoj obali Mrtvog mora i bio je naseljen jevrejskim stanovništvom još u 8. vijeku prije Hrista. Ali to naselje nije ono po čemu je Qumran postao poznat. Qumran je postao središte arheološkog svijeta otkrićem Esena koji su naseljavali ovo područje u toku 2. vijeka, od kraja hašmoneanskog perioda, kroz doba velikog revolta Jevreja protiv Rimljana i ostavljanja neprocjenjivog bogatstva u okolnim pećinama. Eseni su stigli u Qumran krajem 2. vijeka tokom vladavine ili Jona Hirkanusa ili Aleksandra Janaija. 31. godine prije Hrista tokom vladavine Heroda desio se ozbiljan zemljotres u ovoj oblasti i Eseni napuštaju ovo područje. Ali 25 godina kasnije, tokom vladavine Herodovog sina Arhelausa, koji je vladao od 4. godine prije Hrista do 6. godine nove ere, Eseni se vraćaju u Qumran i ponovo ga grade. '68. godine tokom velikog jevrejskog ustanka, rimski osvajači zauzimaju Qumran i rastjeruju Esene. Posljednje poznato naselje u Qumranu je rimski garnizon tokom Bar Kočba ustanka od 132. do 135. godine nove ere. Kada je garnizon premješten, Qumran ostaje napušten i zaboravljen. Potraga za centrom esenskih aktivnosti počinje 1947. godine, kada je beduinski pastir pronašao nekoliko drevnih svitaka u pećinama u okolini. Na lokalitetu Qumran, nedaleko od Mrtvog mora u Izraelu, pronađen je arheološki nalaz naseobine ljudi, vrlo religioznih ljudi, koji se zvali Eseni, koji su živjeli ovde, koji su se bavili prepisivanjem svetih spisa. Ovde je bila velika biblioteka u pustinji. Oni su se povukli ovde u pustinju jer su želeli da jedno veliko kulturno i religijsko blago sačuvaju. Kada je došlo do okupacije Izraela, ovi ljudi su tu veliku biblioteku koju su imali sa svetim spisima koji su prepisivali sa kompletnom bibliotekom, oni su pohranili u pećinama ovde pored Mrtvog mora, dakle na lokalitetu Qumran. 1947. godine su slučajno, kako se to danas kaže, iako znamo da nema ničeg slučajnog, pastiri koji su ovde čuvali svoje koze saznali su da
se u tim pećinama nešto krije. Jedan mladić koji je čuvao svoje koze, gađao je svog jarca kamenom da se vrati, čuje neobičan zvuk, on je pogodio jedan ćup u kome su se nalazili svici, kasnije je pozvao svog oca i ta priča se otvorila, došla je do najvećeg arheološkog otkrića u istoriji, na lokalitetu Kuvnen, kada su pronađeni spisi stari više od 2000 godina, oko 2200 godina. Ova biblioteka koja je ovdje pronađena datira iz 2. veka pre naše ere. U toj biblioteci su pronađene su sve knjige Tanaha ili Starog zaveta, sve knjige Jevrejske Biblije osim knjige o Estiri. Vrlo interesantno da ovaj lokalitet gde se sada nalazimo predstavlja obredno kupatilo, gde su ovi ljudi koji su ovde živeli, radili, Eseni, oni koji su se bavili prepisivanjem, oni su se zvali masoreti od glagola hebrejskog limsor, što znači preneti, oni su prenosili svete reči koje je Tvorac dao čovečanstvu i oni su imali kupatila gde su se obredno kupali. Evo upravo stojimo na jednom takvom kupatilu iznad njega i obredno kupatilo služilo za obredno pranje, znači ne za održavanje svakodnevne higijene. Oni su svakodnevnu higijenu održavali koristeći vodu. Ovo obredno kupatilo se koristilo u religijske svrhe. Ljudi koji su prihvatali koncept biblijskog Boga, koncept Boga koji je dao Mojsije, koji je Bog zapisao preko Mojsija u Tori ili zakonu ili u Tevratu, zavisi kako to naziva. Svi oni koji su htjeli da uđu u savez sa Bogom, sa Tvorcem, između ostalog trebali su da se obredno kupaju, što je značilo da očiste svoje grehe i u tom fizičkom smislu, iako je to imalo svoju duhovnu konotaciju. Međutim, ovi ljudi koji su prepisivali sve te spise, oni su bili toliko religiozni i toliko fanatični u tom svom prepisivanju da, na primjer, kada su prepisivali neku knjigu koju je Tvorac dao ljudima i kada bi nailazili na ime Bog, oni bi, pre nego što bi napisali ime Bog, pre nego što bi ga prepisali, oni su ulazili u ovo obredno kupatilo, uranjali se u vodu, izlazili i napisali bi, odnosno prepisali bi u toj kopiji svetih spisa, prepisali bi ime Bog. I sada ako bi u jednoj rečenici se ime Bog pojavljivalo nekoliko puta, oni bi nekoliko puta ulazili u ovo obredno kupatilo i uranjali se. Ovde se nalazila voda i oni su se ovde potpuno uranjali. Dakle, u pitanju je bilo takozvano obredno kupanje. To ima svoju simboliku koja se provlači kroz celu istoriju svetih spisa. Kada je planeta Zemlja stvarana, možemo da vidimo da se cela planeta kupala u vodi, kaže izveštaj u prvoj knjizi Mojsijevoj. Kada je došlo do pobune protiv Tvorca u vreme Noja, takođe je došlo do kupanja planete Zemlje, cela planeta Zemlja je bila u vodi. Čovjek kada se rađa, on je okružen vodom u utrobi svoje majke. Čovjek izlazi, rađa se iz jednog vodenog okruženja. Tako da ta tipologija obrednog kupanja postoji od kad postoji planeta Zemlja. Tu tipologiju i taj obred kupanja, obrednog kupanja su kasnije preuzeli i hrišćani i danas u hrišćanstvu takođe postoji obrednog kupanja. Onaj koji se spominje kao onaj koji je ljude obredno kupao, poznat u hrišćanstvu kao Jovan Krstitelj, njegovo pravo ime na hebrejskom jeziku je, ako smo ga preveli na naš jezik, Johanan Kupač, znači onaj koji vrši obredno kupanje. Dakle, ljudi su ovde mogli da dođu, da se obredno kupaju i vidimo da su Eseni, oni koji su prepisivali sve te spise, koristili ovakva obredna kupatila, kako je kasnije nalazimo i u hrišćanskim hramovima, ali taj koncept obrednog kupanja je jedan stari koncept
koji odavno postoji pod planinom Sinaj, kada su Izraelci ulazili u savez sa Bogom, Tvorac je tražio od njih da budu čisti, da se operu, pre nego što izađu pred Tvorca. Dakle, ljudi su ovde mogli da dođu, da se obredno okupaju, još uvek ovde vidimo tragove vode i, dakle, ljudi su ovde ulazili, voda je otprilike bila do ovde, kao što vidimo ovde na ovom arheološkom nalazu, na ovom arheološkom lokalitetu u Kumran, i, dakle, oni su se ovde spuštali, zavisnosti koliko je bila vode, pošto je ovo pustinja, ovde često puta nema vode, ali dovoljno je da bude onoliko vode kao u kadi, ovo je otprilike malo veće od jedne kade, da se ljudi urane kompletno u vodu. Dakle, evo vidimo arheološki lokalitet koji nam otkrija način života, kako su ljudi ovde živeli i razlog zašto su sveti spisi sačuvani u potpunosti. Autentičnost svetih spisa je apsolutna. Kada su istraživači 1947. godine izvršili analizu svetih spisa koji su pronađeni u Kumranu i kada su ih uporedili sa tadašnjim tekstovima Tevrata, odnosno Tanaha, odnosno Starog zaveta, videli su da je podudarnost apsolutna. Znači, oni su prepisivali, u to vreme nije bilo štamparija, ali oni su to verno prepisivali, tako da nas sigurno možemo da tvrdimo i da budemo uvereni da su spisi koji su nam prenošeni sa kolena na koleno, u početku prepisivanjem, kasnije putem štamparskih mašina, sačuvano u potpunosti. Znači, tekst koji je Tvorac dao čovečanstvu je apsolutno sačuvan. Možda jedna interesantna stvar jeste da su pronađene sve knjige Tanaha, odnosno Starog zaveta, osim knjige o Jestiri. I ono što je interesantno za knjigu o Jestiri jeste da je to jedina knjiga u svetim spisima Tanaha, odnosno Starog zaveta, u kojoj se ne spominje ime Bog. Znači, knjiga Jestiri ne sadrži nijedan put ime Bog i eto, to je jedina knjiga Tanaha, odnosno Starog zaveta, koja nije pronađena. Da li tu postoji neka uzročno-posledična veza, možemo o tome da razmišljamo. U svom slučaju, Kumran, najvažniji arheološki lokalitet na planeti Zemlji, Kumran koji u svojim pećinama je krio biblioteku koja je potvrdila da su sveti spisi koje je Tvorac dao čovečanstvu potpuno tačni i da možemo da verujemo onome što je Tvorac napisao čoveku, da bi ga usmerio na pravi put, da bi ga vratio u ono prvobitno stanje zdravog života, poštovanja zakona i vraćanja u život. Otac Deveau i tim francuskih arheologa otkrio je u periodu od 1951. do 1956. godine većinu preostalih pronađenih svitaka i prve strukture naselja. Ovo je išlo u susret teoriji da je Kumran zapravo bio centar esenske kulture. Nepristupačne pećine u okolini su pružale idealno mjesto za skrivenu biblioteku esena. Svici skriveni u čupovima preživjeli su skoro 2000 godina i sačuvani su kao rezultat klime u tom području. Sačuvane su knjige Starog zavjeta, apokrifne knjige i knjige esenske zajednice. Neki od ovih svitaka su izloženi u Muzeju svitaka sa Mrtvog mora u Jeruzalemu. Eseni su živjeli asketskim životom i pridavali su veliku pažnju ritualnom kupanju i čistoći. Živjeli su u društvenoj zajednici koja je zadovoljavala osnovne lične potrebe.
Konstruisali se dvorane, trpezarije u kojima se jela ceremonijalna hrana, kuhinje, kupatila i osmatračnice. Najveću važnost su posvećivali izgradnji skriptorijuma, pisarnice, gdje su se nalazili stolovi i gdje su prepisivani spisi. Također je pronađeno i centralno groblje. Nakon šestodnevnog rata 1967. godine Qumran je proglašen nacionalnim parkom. Muzej svitaka sa Mrtvog mora je jedan od najznačajnijih muzeja u cijelom Izraelu. On čuva potvrdu o vjerodostojnosti biblijskog teksta, koji je u nepromijenjenoj formi sačuvan kroz vijekove sve do današnjeg dana. Muzej se nalazi u Jeruzalemu, u neposrednoj blizini Kneseta, Izraelskog parlamenta.
Konačno, zašto je važno da znamo da su sveti spisi sačuvani u svom izvornom obliku, da nisu izmenjeni? Zato što u svetim spisima se nalaze instrukcije, zakoni, saveti, zapovesti koje je Tvorac dao čovečanstvu, kako da izađe iz problema u kojima se nalazi. Znamo da savremeni čovjek pati, da boluje od najtežih bolesti, da se stanje čovečanstva pogoršava iz dana u dan. Ratovi, stradanja i najgore pošasti pogađaju ovaj svet. U svetim spisima su date instrukcije kako čovjek da bude zdrav, kako da proizvodi hranu, kako da osniva bračnu zajednicu, kako da vaspitava decu, kako da formira državu, kako da sprovodi zakone i krivične i one druge, kako da bude srećan i zadovoljan u ovom svetu. Koliko god to zvučalo nepopularno danas, kada se sve ono što je povezano sa religijom ismejava, činjenica je da naučna istraživanja pokazuju da zakoni i informacije koje su dati u svetim spisima su opravdani, naučno utemeljeni i validni. Dakle, Muzej svitaka sa Mrtvog mora poziva ljude da se vrate izvornim principima, onome što je Tvorac dao ljudima na početku, da uvedu promenu u svoje živote i da osete kvalitet života. Dakle, sveti spisi, koje neki nazivaju Biblija, neki Tevrat, neki Tanah, dostupni su svakome od nas i svi oni koji su zainteresovani da se informišu o onome što Tvorac govori čoveku i da pokušaju da unaprede svoj život, mogu to da učine već danas. U centralnom dijelu muzeja, koji se nalazi pod zemljom, su izloženi svici koji su pronađeni na Kumranu. Među njima posebno mjesto zauzima knjiga proroka Izaije, koja se nalazi u centru ovog zdanja. Kompleks se smatra toliko vrijednim da postoji mehanizam koji u slučaju napada kompletnu centralnu kupolu sa svicima spušta pod zemlju kako bi oni ostali sačuvani. Jedna od znamenitosti muzeja je i velika maketa starog Jeruzalima iz doba drugog hrama koji je gradio Herod.